laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray alhamdulillah rabbil alamin ɗe wadde ɗo yewtere inchallah en ala juutinde moƴƴa haray hande bayana on en fuɗɗoto woni kono inchallah on heɓoyo yewtereji e bayanaji hara ko yewtereji hittuɗi moƴƴa kono hande e waɗay tun fuɗɗagol ngol inchallahu kono noon yewtere l'islamu falɗa si goɗɗo ari innima tun he rew allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum nafatama aduna e lahara ɗum ɗo yoni bayana est ce que sa jaɓi ɗum ɗon haray amali ka amalali haray amali sa jaɓi ɗum hara o inde tun he kaari rew allah subhanahu wa ta'ala si a rewi allah subhanahu wa ta'ala haray amali aduna e lahara nde yewtere no fanɗi nde yewtere fanɗa ay nde yewtama e nder seconde goto kono wallahi nde yaaji nde mal sa hutori nde amala e aduna e lahara haray hande ko yewteten kon ɓayi kala hunde nde fuɗɗoraka inde allah subhanahu wa ta'ala haray ko hunde non ɗelaɗo makir noon nden ɗon allah watta barke e mayre ko fuɗɗortoɗe yewtude hande ko fi allah subhanahu wa ta'ala e waɗen ɗon seeɗa ko duwa ɗe wadde emin sukaɓe ɓen kono ñande goo e waɗoyo e yewtere fi ko hen ɗum suka duwa wadde ko inte kon dawru shababi fil islam le rôle de la jeunesse musulman dans l'islam goɗɗo en tant que jeune musulman ko hen woni rôle makko on ka l'islam ñande goo e waɗe nde yewtere kono ɗo e ñomitay tun seeɗa kono ñande goo e waɗe spécialement hara ko nden ɗo yewtere hande yewtere men nden nde yiwlodiray e nokkeeli tati ara noon ɗum ko man halaqana ko hombo woni taguɗo en on ko adi kon en déterminay ɗo fi yo hakkillaji men ɗi jaɓuɗi tabintina wondema ko hombo woni taguɗo en on ɗon kadi taguɗo en ko fi hen ɗum o tagiri en yewten ɗon kadi seeɗa fi tun yo hakkille men ki aru ñande goo kadi yewterata ko fi tun ko hen ɗum tagira ɗen fi yo taw en faama e moƴƴa kono hande ñomitay tun piiji ɗi en faami ka haraytata ɓum ɗum ƴetten seeɗa ɓay en andi ko hombo tagi en andi ko fi hen ɗum o tagiri en ko hennetuma noon hanuɗe wadde konko wolani en noon kaka wonɗen ɗon paykoy kaka wonɗen ɗon sukaɓe ka ko en accu ha nawyen si waɗen ka ɗum kaka ƙaburu waɗoyte ko on taguɗo en ɗon ko tagiri en kon ko hennetuma ɗum watte ko honto o ɗaɓɓi yew wat ɗum ko hennetuma woni tawata woni désolé sa waɗali hande ñande ko désolé hay sa inni a waɗa allah inni acca ɗum accu ɗon na hande mi landinoma woɗɗiɗo o hande kallan ni haray joni noon ɗe nata nde yewtere nden man halakana ko hombo tagi en ko tagi en ko allahu subhanahu wa ta'ala o goto bajjo mo mara tokora o mara nando allahu subhanahu wa ta'ala o daali arrahman allama alquran خلق الإنسان علمه البيان الله دالي الرحمن ndeɗo ko inde jeyande inɗe allah subhanahu wa ta'ala wo huɓa yurme nden allama alquran ko kanko janni en qur'an khalaqa al insana allamahu lbayan o tagi neɗɗanke o andinimo ɓangilngol piiji ɗin o andinimo wowlugol e oɗo aya allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ko kanko woni ko o tagi en o tagi en e hen ɗum o continue yewtere nden toujours e suratu rrahman o inni khalaqa al insana min salsalin kalfakhar وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله دالي و تغي نتانكي من صلصال إمورد لوبال كالفخار أي ما ورتونde ayne manna ko inte ko fo andi ko potiye ɓe watta kon no wolirten noon o andi ɓe juɗay lopal ha ɓe gayna ka ɓe moƴƴina en fo ko ɓen innetele potiye wo koye sifa ngal lopal woni asli banu adama mana banu adama
ko taga ko immorde e bullari bemmen adama woni ko taga no Allah dalirno wono baba adama ko khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun Allah taguma e bullari o inni yo won neddo woni neddo wa khalaqal janna min marijin min nar o tagi ko indite ko jinnaji din immorde e yiite dulbobe din flamme de feu al marij ko woni flamme annar ko woni feu ko e flamme woni ko shaytan taga ko yiite o taga den o tagi e lopal haray tagede men on kade lopal ko teddungal ko fi hendum bay o tagi baba adama ko inni iblisa e malaika be foko ni ko be sujja baba adama ka teddingol en Allah lamdi ennu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban kon nemaji Allah din fennoto yeddon inno na Allah wadani en inna hendu na Allah wadani sen inni hendu na Allah wadani hare kombo wadani hendu wowlen ko hombo en andi do de izinka tagowo hendu sen inni na Allah wadani ndiyan nan adden kombo wadani ndiyan dan e yido izi mojjinowo ndiyan sen inni na Allah subhanahu wa ta'ala tagi pelle dem ma du lending e izi mojjinowo pelle mal mango ma lebune ma se wadi biji ma pom honto dum woni fudde ka leydi ɓaawo tagude baba adama immorde bullari enen hedditiɓe ngo tagen hennu wonni alam nakhluqukum min ma'in mahin emen tagalon immorde e ndiyan hoyɗam ndiyan lowɗam fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum men tagalon immorde e toɓɓere ndiyan mi waɗi nden toɓɓere ndiyan ɗon e ñiiɓirde ka teege yumma on tigi woni ton si yumma makko hino dari hiɗe wondi e makko si ɓe jooɗi hiɗe wondi e makko si ɓe rondi ɗe wondi e makko si ɓe dogi ɗe wondi e makko ko hombo renimo e nder nokkure ɗon haɗa tigi tigi o barmali nder ton ko biro makko ɓeƴƴotoɗo e otoji haɗa ɗum ɗon hewtalimo ko hombo renimo ko Allah ko ɗum woni fa ja'alnahu fi qararin makin min waɗimo e nokku mo tawata himo holni fuu suwatamo hewtuɗen ila qadarin ma'lum ha eɓɓore andade ɗum ko ɗen andiɗen noon wano lebbi jeenayyi ma ɓeydo seeɗa ma ɗuyto seeɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala won tagirɗo en ni ko kanko kadi woni taganɗo en on ñaamete men on Allah daali kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuri l-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah subhanahu wa ta'ala o daali nde tawde banu adama o jaɓali lar rewde o jaɓali wadde komi yamirimo kon yo ndaari ñaamete makko on ko on no heɓori si o yirtitike o ndaari ko on no ñaamete makko on heɓori o yetta Allah subhanahu wa ta'ala o rewmo hiɗen haani yettugol Allah subhanahu wa ta'ala rewmo ko fii henɗum Allah daali wo he anna sababuna al-ma'a sabba ko honno ñaametema on heɓori ko menen taw juuri ndiyan ɗan juurugol min fusini ndiyan si ndiyan ɗan fusino tun en heɓayno ko ñaamen fi fusi tun Allah daali summa shaqaqna al arda shaqqa min seeki kadi leydi seekugol min seeki leydi seekugol fi hen ɗum fa ambatna fiha habba ko on say noon puɗi ɗi waawi yaltude nder ton ko on say noon ko on say gabbe ɗe waawi yaltude ton e yo e jaka ko Allah subhanahu wa ta'ala fusini ndiyan ɗan ko kanko kadi seeki leydi fi sa aawi foñe ma a aawi kaaba ma a aawi pom ma raisin kala ko aawɗa kon fi yo waawi yaltude an ƴetti honduma ndun inna a sornay ndu ka nder leydi marsay inna a waɗayni ha ndu naata marsay joni ko honno asirta leydi ha gasa ukka toon koyinte kon foɗɗere ha gasa nden ɗon foɗɗere yaltina koyinte kon lekku
kakum kun tawata mema kun tun kun hela ku yedda ka ko hombo jonni ku lawol yo ku yaltu an hondu mandu wawata na dun bu helay dun da ka yalti ko hombo waddu ko Allah idan hani yetude Allah ka ko wadi ko do woni tagude ngum ala tagude si wona Allah subhanahu wa ta'ala si landama man khalaqana ko inneten ko hombo ko si on fami ko hombo tagi Allah ko do won tagude Allah ko do won tagude ndare kadi suratu amma o idni alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja Allah subhanahu wa ta'ala o inni wo ko min wejjitani ndi leydi o teren ka wondon do ndi leydi do ko min wejjitindi de pelle de yoton do ko min fempide ko menen kattagi o wadi on noneji est ce ko ne wadi hoore mon noneji o oye din noneji wana honno o wadi wobbe go rewbe o wadi wobbe go worbe naane woni do hina hino da de rewbe hino do worbe ko hombo yeti Allah yo wadu be da rewbe wada be da worbe ko hombo yeti dum wada hina goto ko hombo kadi yeti Allah mi wadan gorko ma wadan debbo ko kanko ni wa khalaqnakum azwaja kanko ni waddo noneji o wadi en kadi danebe balebe juutube rabbidube jandube fandube ka din noneji ko hombo subani yendi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko subani en do ko do wadi ko nebude yewtude fi odo e wawata lannude hare ko no faalo den faamude e fi yewtugo fi Allah subhanahu wa ta'ala ara dum ko en andu ko kanko wonta gudo en ida dum kadi ko en andu ko kanko woni tigi mo hanude o rewde parce que ko kanko tagi dare nani wano ka lekkol jidin di wadi règlement intérieur ka kono est ce que ko ya respecte règlement intérieur on kan der lekkol yalta kadi ka yaatara toujours ko règlement do respectata ko fi hen wala classe ka der lekkol tu respectata dum non parce que ko tombe laami ko tombe jeyi Allah non ko hombo laami leyndinge kammugu ko Allah subhanahu wa ta'ala ngi lekkol wi ngi yete ndo fop karde ndo ngi aduna wiro ko Allah jeyido ko kanko wadata règlement intérieur on do ko kanko watta règlement intérieur marso won ka hor leydi makko benni wo kala mo falaka wonde e ley règlement intérieur mo Allah subhanahu wa ta'ala wadi on ka leydi wo yo yaltu e leydi Allah ndi o yaha e leydi goddo go créa ton règlement intérieur kono ka hore leydi Allah do ko règlement intérieur Allah o marsata ko fiyanu non ko kanko jeyi est ce que hakkil no wawa jabude fi Allah ni sukabe en foko en sukabe ndaren si hakkil no wawa jabude yo adarnu suudu ha gayna hara ko goddo go arta wada sariya e mayru en jabay dum fi yennu parce ko en jeyi en kan no jon Allah taga lending o taga kammugu o taga nange o taga lewru o taga pelle o taga nay dum do fop hido nyaamude nyaameteji makko din ko kanko woni wadande en ɗoygol ngol ko en sooda won ɗoygol ngol na ko kado woni waɗande en ko mboni yeyde en ɗanagol ko mboni yeyde en ɗi ñaameteji Allah subhanahu wa ta'ala ko gratuit addidi e men ka joni noon est ce que hakkil no wawi jaɓude o waɗanɗo ɗum ɗo fof yen accitu règlement intérieur mo oɗo waɗani ɗum ƴette règlement intérieur mo goɗɗo go waɗi inni yo wonirni tigi Allah ko ni fadira woni kono taw wonirni est ce que hakkil ɗum mamano duwa jaɓude ɗum hakkil duwa ka jaɓude ɗum ko ɗum waɗi min mi jeejeyen ene wano ko inna ko woro ɓen no Allah ini noon ye woniri jaɓe woniren noon ha ko Allah inni ye wowɗo yewɗo yehen ha ɗum ko Allah inni ye wowlu ko wowlen ko Allah inni yen accu ko accen rewɓen kadi la même chose yoɓe accu ɓe tabita ko Allah subhanahu wa ta'ala faalaɓe ɗum ɓe ɓorno conciɓe Allah ini ɗi yo ɓe ɓorno ɓe waɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala inni kon kono ɗo woni ko nafata haray ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni taguɗo en joni noon ko fi hen ɗum o tagiri limadha khalaqana Allah ko fi hen Allah subhanahu wa ta'ala tagirani Allah dalika ɓanginangol en ko kanko tagi en ko hin ɗum kadi o tagani wonni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى ودالي هريو من الله mitagi yimɓe mitagi jinna kono mitagi raaliɓe si wona fiyo ɓe rewa. Allah subhanahu wa ta'ala wo ko tagiri e wo ko fiye rewmo wo o haton jina e min ma uridu minhum min rizqin mi faala ko ɓe arti kam fus Allah inna en okkor mo fus, Allah inna en okkor mo poom, Allah inna en okkor mo ndiyam, Allah inna en okkor mo mango e lemu nde ko waytata sifa ɗum piiji. Allah o inna wo en okkor mo fus o inni wa ma uridu an yut'imun. Ina kadi mi inna ɓe ñammina par ce que min mi ñamata par ce que inna allaha huwa arrazaqu zul quwwatil matin. Allah ko kanko woni arsikowo, kanko woni jontole ko Allah woni arsikowo nani en arsikatamo kanko arsikatay. Haray Allah tagirali en si wonayi e rewmo. Haray ko ɗum waɗi koye rew Allah subhanahu wa ta'ala. Haray none dewe ɗen himo ɗuuɗi moƴƴa kono min mi rejimana en tun e nder rewgol Allah ngol mani to ɗe waɗen piiji ɗiɗi hara en rewimo koye waɗu ko o yamiri en kon accen ko haɗi en kon. Iɗen andi ko Allah yamiri en kon ka, iɗen andi ko Allah yamiri en kon. Enen ɗo fof iɗen andi hande Allah ko yamiri en ko juulugol e janngugol e hoorugol e ittugol sadaka e ɗoftagol mawɓe e heɓugol jikku moƴƴo ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en, ko ɗum ɗo o yamiri. Iɗen andi ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en ko wujjugol, fenugol, angal janngugol, angal hajjugol, yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala, fiimugol, yarugol beere, kansugol, jattugol, birigandugol, ko sifaji ɗo piiji Allah haɗi en ka. Joni noon sa waɗi ko yamirma ko ɗum ko juulugol, janngugol e hoorugol e waɗugol sifa ɗin piiji, a acci ko waɗuma ko acci wujjugol, fenugol, jattugol, birigandugol e waɗugol sifa ɗin piiji, haray a rewi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko tagirɗoma. Haray ko yen rew Allah subhanahu wa ta'ala en tagiraka si wona fiiɗogol Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗon ko ɗiɗaɓum ɗum ɗon e ko yewten kon heddike piihu gootu, heddike piihu gootu en faami ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi en ka. Onon sonnaɓen to gon faami ko Allah tagi en ka, en faami kadi ko ɗum o tagiri en, ko ɗum o tagiri en fiye rewmo a ko ɗum ɗo woni tigi tigi on, ko ɗum ɗo faanoɗo yen faamu e yewtere nden. Joni noon ko hende tuma reweten Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là la question. A ko ɗo cheytane trompe jama on, ko ɗo noon o hodi ɓe. En andi enen sukaɓe julɓe ɓi julɓe iɗen andi ko rewgol Allah ngol woni soobe. Mo kala enen kadi ko faala nde no maaya hara no rewde Allah ka, hara o sakkitorta no boniri ka. Goto e men faalaka sakkitorde no boniri, kono ko hennum cheytane innata on tigi hi ko gonga goy Allah ko tagiri magoy ko fiya rewmo ɗaduwamo goy rewde, kono noon hewtali taw a accay ha wona mawɗo, hina mawɗo taw kono jokkanta diina ko diina mawɓe, suka kañum ko yo fiju taw. Wallahi ko ɗum ɗo cheytane naadi enen sukaɓe, ko ɗum ɗo naadi ka haqqillaji men. Gila e min jooɗi ɗon ɗo toujours programme on waɗi koye mi rewoy Allah après joni ka suka yagal ɗo yomi ɗumanno taw seeɗa, kono wallahi na non haniri ko ya eto rewo Allah subhanahu wa ta'ala honde tuma fewndo ka o faala ɗum. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe jeeɗiɗo ñande dargal Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdinanay ɓe, ñande tawata ɗowdi ala so wona ɗowdi makko ndi. O jantiɓen jeeɗɗoɓe e yewtay fii yimɓe ɗiɗo. Ara nun ɗum o inni wo ko suka mawnuɗo e dewal Allah subhanahu wa ta'ala. Suka jeune jo ko yimten ko jeune jo innuɗo gasi, min mi accitay kala ko goreɓe am ɓen faala ko yoni waɗu fewn ɗo e ko ɓe noddirta lan e mum min mi suɓo Allah subhanahu wa ta'ala.
ɓay tum oɗo waɗi nde ɗo wakkilare nelaɗo maki Allah ɗowdi no yeymo ñande ɗowdi ala si wona ɗowdi makko ndi ɗen andi no ñande dargal en fof en immitoyto haranangen no ari hino wuli yimɓe ɓe lakkete o waya goɗɗo hino lakkere nde yalta e makko ɗo en inna en suus tanguleydi ka ayey wo goɗɗo lakke nde ñande lakkere yaltude makko nde yalta ha nde heewa ley ndin nde tawata o muta e nder ton o fubbora to wa serewni koye nder mer ma océan ƴaw ukkiɗa wallahi kono mako ne laaɗo alayhi salatu wassalam ne laaɗo maki o ayi e ñande dargal woɓɓe goo hara lakkerde no ittiri ka ɗuma ɗo ka belenji ɗo woɓɓe goo hara lakkerde no nangi ɓe haka keeci hara nde ko juuri koye maɓɓe ari haka keeci heewi haka keeci woɓɓe goo hara ko hoore nden tu yaltiti woɓɓe goo hara no wono fu lakkere maɓɓe nde yeehi no han woni nder toon tobbe Allah sortay e nder lakkere wulde ɗon ɓenni yimɓe jeeɗɗo yimɓe ɗiɗo yewte maɓɓe wo suka acceptuɗo rewgol Allah subhanahu wa taala ko goto kankay mo faala yewde ka dancing ji ka gore makko ɗen fof woni yewde toon siko gorko kankadi mo faala jokkodirde e jiwɓe siko jiwo kadi mo faala jokkodirde rewɓe kono o inna ɓay tun hina ɗum ɗo Allah faada ɓay tun hina ɗum ɗon Allah woni faala o inna tigi tigi ni waɗata ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala waɗaymo ka ɗowdi makko ɓe inni no jeeya kadi mo Allah subhanahu wa taala waɗoyta ka ɗowdi mum suka mo debbo noddi fiijo ɓe waɗi du ko boni sukan o inna inni akhafu llaha rabbal alamin allahu akbar o inna kanko mo hula Allah huuɓa yurmede on kanko tigi tigi o sifora ko indete ko waɗgol ɗum ɗon ndaarede wano misal hara ko suka ko worɓe wonɗe yewde fimum ɗon ko gorko Allah subhanahu wa taala waɗa debbo jiwo mo fewnodiri fewn ɗum hara wo kadi ko nelaɗo précise hara ko jiwo labaɗo hara fewn no on jeeɗon kadi komo fof hittini fimum e nder saare ɗon on ɗon yaha noddamo inna joni o acci ɓeɗo fof o suɓike mo kanko yoɓe bonnidu kamɓe o inna subhanallahi inni akhafu llaha rabbal alamin o inna noon min miɗo hula Allah subhanahu wa taala min subhanallah mi sifora e waɗoɓe sifa ɗin piiji Allah daali oɗo ko suka so nani ɓiɗɗo gorko ko oɗo kon ɗum ko par ce que o wawi affrontude difficulté sabu hen ɗum mo hula Allah subhanahu wa taala o yii ko faala o yii ko tawata wonkimako kinno puusimo e waɗugol ha déjà ɗen andi joni haray hewta ha ka debbo ngara ɗaɓɓa on tigui ka ko yaltugol e quartier ji ɗi ɗaɓɓugol jiwɓe joni noon si goɗɗo ɗaɓɓude jiwɓe on ko jiwo ɗaɓɓa e moɗon ka ɗumannade ko neɗɗo hulowo Allah tu waɗata ɗum jiwo inna min ɗo mi faalama o inna o min si tawi ko dewgal sunna e farilla mi torotoma ka mawm maɗon mi jombama kono amma yo en boni do ɓay tummiɗo andi Allah subhanahu wa taala no daali wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudaafu laha al'adabu yawma alqiyamati wa yaghludu fihi muhana o andita oɗo aya Allah subhanahu wa taala Allah daali kala waɗɗo zina kala yiiduɗo e debbo mo o jomba mo o hana yiidude waɗu ɓenɗum ɗo kamɓe ɗiɗo debbo o wo gorko o wo Allah subhanahu wa taala daali wo ɓeɗo ɓe naatoyte yiite jahannama woɓe luttay toon kadi abadallah baadi allahu akbar ɗum no hulɓini ka ko ɗum waɗi déjà e jakati tawi ko hulowo Allah siko anduɗe ɗo ayeje mo wawi hay dampude o inna yo potte yeeso makko ka ko fi hen ɗum konko welatamo ɗon konko watta ɗon ɗen ko faala kon e nder minute goto ma e nder ñallal gotal ma jemma goto mo andi ɗum ɗo waɗay o wulloya duuɓi wulure ka jahannama siko faamuɗo ɗum ko marɗo hakkille est ce que o jaɓay wallahi o jaɓata et puis o jaɓata kadi kono e hoore kadi mo welti ko o jaɓali kon e hoore himo welti haray ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdinoyeɓe ñande dargal ñande tawata ɗowdi ala so wona ɗowdi makko ndi o ƴettaɓe kadi wonaɗa ɓe arjanna yo Allah subhanahu wa ta'ala wattiɗen e seeɓe ɗo haray ko ɗum waɗi ka sukayagal importance on fof ko ɗon woni e so ɓe juule e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama on fof moɗon haray juule e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama haray ko non ɓuuri moƴƴude si honɗum ko ɗon e kuturen ɗo ko fiye yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yiɗen Allah e nelaɗo on mo yiɗi Allah haray yiɗa nelaɗo on haray no manque so ɓeyni tun nelaɗo en fof meɗen haray wiyen sallllahu alayhi wa sallama pay koye miñiraɓe moon koye onon jadduɗa koye ɗo wawi ɗo wowti onon pay koye mi ekkito miñiraɓe moon ɓe kadi fira misra kamɓe kadi ɗo wawi continue wa non en faami ɗum noon ka
ndiya a continue en faami ɗum noon ka e haray suka hare koyinte kon suka Allah no akkodani importance jano koyinte kon suka joni noon min mi waɗana en ɗo de misal gotal si tawi en jaɓali rewde Allah subhanahu wa ta'ala ka suka yagal si en jaɓa rewde Allah subhanahu wa ta'ala ka suka yagal ndaren si wawi heƴude men hare heƴa e Allah subhanahu wa ta'ala si heƴale min hare ande ƴeta kadi e makko goy hare o jaɓata kan kadi misal gotal min mi ƴette misal ngal hare ka worɓe nga enen si tawi hara woni goɗɗo suka no innirɗen noon nane o yiiɗo jiwo mo faala o yehi o torike oɗo jiwo fewndo o jiwo ɗo fewndo o jiwo ɗo ko jiwo ni ko kecco quartier en fof no faalamo o yaha o jomba o toro oɗo o okke oɗo sunna e farilla o jomba oɗo ɓaawo jombude oɗo jiwo on acca si tawi woni mariage o gasi few o addama ka moodi makko bimbi nden ñande o dawa o yalta o inna o faalaka moodi makko few o inna o faalaka o suka ɗo few o yaha o hayloyo toon o piyodira toon e aduna ha o wona ko innete ko yummirawo hara hande kadi joni kala yiɗomo goto faalakam o woni yummirawo no andirɗen noon e inne to yummirawo hatten ɗon o artoya noon mo arde saku makko ko gonna o arti ka moodi makko ene sukaɓe mi landoɗo sukaɓe on jaɓay hombo jaɓata yo jongu jiwo mo faala no gasa torɗon ɗo joni hakkude no gasa heɓa ɗo jimɓe torɗon déjà hara ko sunna e farilla jomba on tigui ha o gayna o yaha inno faalaka on tigui o woni ha wona yummirawo ñande goo noon o arta henne joni o arti ka moodi makko hombo jaɓata ƴettutugol mo no landi goto gasi awa joni Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko même chose Allah tayara woni o innimo faalama ka suka yagal a yehi a piyodiri e aduna fewndo ɓe ka balon no faalama ɓe ka supermarché ji no faalama ɓe ka bureau ji no faalama ɓe ka nettoyage no faalama kala catégorie yimɓe ɓen fof kala catégorie entreprise ji ɗin fof ko hato jini ko suka ko fi hendu ɓe ɗaɓanta goɗɗo retraite kondu ɓe ɗaɓanta goɗɗo retraite ɓenna o ɗuman niki o yehi pension ko fi are o ronki ka mi addana en misal gotal ngal anduɗe moƴƴa jente taw goto yartata o jente mi addana en misal gotal joueur jo ballon ɗuma honno français jo ko Zinedine Zidane ka on wawi juude moƴƴa ka o konte kon carriére makko on bonali ka o fawtike ka o fawtaki ko fiyan no fawtinimo o ronki ka voilà en andide ka ɓe ka balon ko on mbaton jini ko suka on ka joni ndaare ka terrain si terrain on natama ko so daari o limi mawɓe ngo limi sukaɓe konɗe ɓuuri ɗurde nder ton ko sukaɓe ka ka ndaroɓe taw ɗe andi biyeji ɗin no satti kono konɓe sotta biyeji ɗin ko sukaɓe ko hemɓe woni zuude équipe woni nder toon sa daari équipe ji ɗin noon ko hemɓe woni nder toon ko sukaɓen ka yehe ka supermarché ji ndaaro si tara woni ɓe kikalaɓe foto ɗon ka dambugal no jogui poussiére no ɗumanno ni no yaha no puusa no ɗumanno ko ɓe woni ɗon tawde ka supermarché ko sukaɓe ka kala ka yarɗon e côté ji ɗin fof ko suka on ɓe woni koɓe haton jini awa allahu subhanahu wa ta'ala kadi ko haton jimma ko fewndo ɗon ko ɗum ɗon noon woni ibtila jarrabuye on noon ko ɗon woni test Allah subhanahu wa ta'ala on ko ɗon woni Allah noddima ɓe ka ballon noddima ɓe ka supermarché noddima ɓe ka lekkoji ko an haton jini ɓe ka nettoyage ko an haton jini joni noon ɗa dada kongo suɓiɗa woɓɓe goo suɓi ɓe ka ballon woɓɓe goo suɓi ɓe ka supermarché woɓɓe goo suɓi ɓe ka nettoyage woɓɓe goo suɓi hombo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeeɗo Allah nelaɗo maki Allah ɗoɗinanoyɓe ko par ce que ko ɓe fewndo ka ɓe rewi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko fewndo ka tawata ko par volonté maɓɓe woni ko ɓe rewri Allah subhanahu wa ta'ala hina par ce que ɓe ronku woni joni noon sen daari wono Zinedine Zidane no inɗen no misal ngal en addi e makko ko waɗirɗen misal e on ɗon haara daare fof ko noon
ndare kadi yimo ɓen fof si hewti niveau digo hara hande kadi joni ɓe iwtirnoɓe ɓawa maɓɓe fof ha jaka ɓe hande kadi ko ɓe iwtiri ɓawa mum kadi hande kadi ko sukaɓe kadi fuɗɗiti ɓen kadi ayi toujours ko ɗum waɗi o wiye toujours oɗo nar liɓi oɗo nar liɓi ɗo toujours adi ɓe yimmude ɓe liɓete par ce que sakkitiɓe ɓen hara no ɓuuri ɓe joni noon ndaren si tawi hara woni wono Zinedine Zidane hara o rewano Allah subahanahu wa taala o wattidano e ballon on rewgol Allah subahanahu wa taala hara ko fewɗo noon joni ɓay o retraiti ka ballon o yaha o inna joni noon mi ari Allah subahanahu wa taala est ce que hara ko ɗum ɗo woni dewal na ɗum ɗo woni dewal haqiqa walngal ko ngal waɗɗa ɗon ngal fewndo ka tawata ɗa hani ngal wadde en tori yo Allah subahanahu wa taala newnagen haray en jaɓika ka suka yagal hande rewde Allah subahanahu wa taala ka par ce que sa nawyi si a tuubi ka nawyuɗa on koynuɗen kon ɓay tugagin ni oɗa yummirawo ɓay a acci ko woni womi jombi maari ka jiwo fo hino faalama a acci ko woni o a doggilan ha woni yummirawo goto faalakama artini jaɓatan wallahi enen kadi so tawi hara woni en rewaɗe Allah subahanahu wa taala fewn ɗo sen tuuɓoyi après 40 ans ma 50 ans ma 60 ans hara si Allah jaɓali est ce que en felayno en feltan par ce que woninen ta andi fewndo fof hata junuma on fewndo tawata fof no faalama mi noddunama min miɗo hato jimma min kadi ka juulirde miɗo haton jimma an kadi kaduɗe wallitoɗa yimɓe ɓen ƴennoɗa ɗum ɗo ko fi mawɓe ko fi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo si Allah subahanahu wa taala himo faala o jaɓane wallahi kono o indir noon yahfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ɗo ko simo faala haray mo mari plein droit Allah subahanahu wa taala mo mari plein choix ƴettutugol ma mo mari plein choix kadi hawkugol ma wano wonir noon o debbo mo jombuɗa de o yeehi ha fi makko o lanni fe woni yummirawo o arti tawi ɗam mari plein hande kadi choix est ce que o wawti obligé de ya ƴettumo déjà taw ha yimɓe sande woɓe goto ha ƴettimo ɓe inna soit e con ko ɗum ɓenta c'est un con ɓe inna nda refi Allah o ko ala komin moƴƴinaji o artu kama fewno ka tawata ɗo foppun ha to jine makko waɗade ko fewno ɓa ƴettata o mi an ka vertujo na ɗum ɓen tamo ko ɗum waɗi ɗum noon no puusama ha déjà siɗa annino waɗangol mo ko moƴƴi inna joni a ƴettitirmo joni fi Allah anta ndaaru fi Allah bonki makko ko waɗi kon ya yafarmo fi Allah a heɓay décourage ma hakkude men ga par ce que ɓen nano ka feeɗɗo koye ɗum waɗata o hande kadi joni en andi hade Allah subahanahu wa taala kadi no mari plein droit yaafa golle mo mari plein droit ngal yaafa golle hiten accu noon ha hewta toon voilà ɗon ɗon déjà ko chance mo okki wurugol ha joni enen ɗo ndaren goren men ala mayude no mayude ka joni noon déjà ko si Allah acci ha woni mawɗo tuuba o yaafuma ma oron ka yaafade joni noon si Allah warima fewndo ka wonɗa ɗon koyinte kon suka hara ken ɗum marɗa ko yewtuyo Allah subahanahu wa taala hari ala ko yewtuyo Allah subahanahu wa taala haray hakkille men kin jaɓi ko fewn ɗo hande rewde Allah ka joni noon hare no woodi piiji buy ko dowaɗe wadde ka l'islam piiji buy kono en compte ɗo piiji tati wonɗi très important parmi rôle ji men ɗi fof no innirɗen noon haray piiji tati haray maɗum ha nayi haray sukay nayi o welsindo e ɗiɗo few so welsindike e ɗiɗo haray o yeebi avenir makko wallahi haray o yeebi avenir makko haray ɓe ƴeten fof no yaltiri ni yo Allah subahanahu wa taala dandu en o combat mo yiɗen ɗo fof ko fiita e yaltiroji ko ɗum mawmen ɓe woni wakkilanade ɗum ɗo fof naati kala ko repo ɗo woni koɓe addi en kono ɓe jindi tun fiye en janggo ɗumanno ko fiita e yaltiroy ni fuu fala fuu wonnen sifa ɓeɗo wonɗen haynade ka travaux ɗo ayyey ɗo goɗɗo mi walla mi fotte woɓɓe ɗo hara ɓe wattaki paɗe min on mi yii ɗum ɗum noon fof ko henni ɓe ko ɓay paɗe ala ma coggu paɗe ala ko barki woni ala ko law woni ɓe préparaka avenir maɓɓe on siko on ɗon ko inno tuubi wo fewndo leer ɗon déjà Allah jatti hakkille jande ga ɗon tuubira holno haray piiji tati suka o duwaka weltindade e majji ma ɗum ha nayyi en waɗa piiji nayyi ko adi kon fof ko talabul ilm suka premier des choses ko duwaka weltindade ko talabul ilm ɗaɓɓugol gandal ko ɗon noon kadi gandal heɓoto gandal heɓota ka nayi few ande siko mawɓe wonma yewdire ɓe inna yon tigui wakkilo to inchallah aray ça vale kono wallahi hakkude onon sukaɓe men laaɓanayi o reedu so won tigui janggal ka woni ɗon suka yo andu ñando moɓo e ɓen guure o hara hande kadi joni tigui tigui o wata ɗumannade joni noon mi waɗanayi o misal gotal kadi Allah daali o wa tilkal amsalu
nadribuha linnas la'allahum yatafakkaruna ga Allah subhanahu wa ta'ala wo meden piyande yimɓe mise joni min waɗana en ɗo misal gotal ko andirten kon sen ɗaɓɓali gandal ka suka yagal en heɓoyta gandal nafaygal en fayda ko fihu goto mi waɗanta en misal joni goɗɗo hara o natari l'école ha hande ko ɓeynata ɗo kon analphabète ɓe gandi ɓe ɓennoɗo ka ɗo gandi no woɗɗo promotion sociale ji fimo waɗa l'école ha hande o yafoto aɗay ɓay koyne sukaɓe ɓe yewtare na mawɓe wona ɗumatnede o fami fi woɓɓe goo inneteɓe analphabète ɓen ko ɓe heɓano wo les gens qui ont pas eu la chance de wanno d'aller à l'école goɗɗo so acci ha ka o heeɓi ɗon 40 ans ɓe naatima ɗo ɓe naadima ɗo l'école alphabet français comprend 26 lettres mo hunƴinede ɗum ɗon a b c d ko wata wo ko windugol numéro téléphone feƴƴata ɗum est ce que oɗo wawa wonde ministre belgique ɗo wona ɗo premier ministre hakkude mo yalɗo oɗo janggay ha wona ɗo premier ministre har aw na problème aw ɓe yaro kono noon kadi ko jooɗo no warno ɗo ni o moƴƴi ha ronki waɗon needi he jooɗe o waɗi needi ɗaɓɓaɗi jooɗe kamɓe kamɓe gaddana on siyan warno ɗo no makka ha mo ɗon hammede wiyeten yo ɗon probléme wona fof no jeeni si tappe to ɓe ndar innon hiini maɗum o maɗum hay so innari fus e haara joni ɗum watten kala anduɗo no winni wuy haara o towna juuɗɗen e nde ko inɗen konnani est ce que seere woni goɗɗo acci ha o heeɓi 40 ans fuɗɗoɗen ɗon tun harana déjà 50 ans o naadama ɗon l'école alphabet est ce que o janggay ha o wonoya ministre belgique ɗo ɗen est ce que ngal gande makko ɗo wona ministre ko ɓayni hiyi o wone innu ɓen o wone ministre voilà on no wawi wonde ɗo ministre voilà joni en andi ɗum ɗo wata wonde ka ko ɗum waɗi kadi ka l'islamu kadi so won tigui janggali ko wonɗon suka o heɓata dardia few ko fi hen ɗum hande kadi ko janguirta ko fi wawugol salligorɗi wawugol juulirɗi ɗin ko ɗum ɗon innete ko salligorɗi e juulirɗi kono innugol ɗo joni o jottoɗo ɗin o wona koynte kon halfinaɗo diina wona mawɓeɗo andirɗen ni halfinanaɓen ɓen hella belgique ɗo est ce que o wawete halfinede diina kam belgique ɗo fof ko ɗum sikkude l'islam on kadi jaɓata ɗum noon par ce que e piiji aduna ɗin o halfintake est ce que ko piiji ɗa ara ɗin noon o halfinte ko tata kon si boni ko perdi nden est ce que on ɗon innay julnoye saudi est ce que on ɗon innay wonay amiru dawa lagine est ce que o wonay amiru dawa belgique ɗo hara ko hella dow ton o fuɗɗi janngude wawata wonde ko ɗum waɗi hara ñande goo hare ɗo toujours mawduji ɗin en fuɗɗiɗi tun ñande goo yewte fi talabul ilmi koye ɗum ɗenne laaɗo salah sallam maki fi talabul ilmi talabul ilmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima ɗaɓɓugol gandal ko farilla e dow kala julɗo gorko kañum e julɗo debbo en andi ɗum ko farilla e min hare gandal ngal koye ɗaɓɓugal fewnɗo hare min komi innata on iɗon tindinede fewnɗo ɗen piiji moƴƴa ɗi tawata hari aranutode hay hani wonano jangguirede so révisi ɗiɗo ka suudu moƴƴa o wakkilike o wona yimɓe jeeyaɓe e ɓurɓe marɓe gande inchallahu e jamanuji aroyoji kono noon so wertidike haray o wonnoyo e ɓawɓe ɓayle woɓɓe goo kañum no wakkili wallahi ɗen andi joni en fuɗɗika yiwde woɓɓe no iwri guine arɓe ɗo ara ko hunjiɓe ɓuran ka hara kadi ko goreɓe mum e duuɓi hara déjà sen daari ɗo buy e meɗen ɗo hara no hecciɓe kono hara kamɓe ɓe hundika ɓurano en andi daka hande kadi ngu jamanu ɗo hina jamanu majjere few on faami ko jamanu gandal ko wawete ko wona pirirede fewɗo ko gandal sa ala gandal fus ala ko wowla ko arugol jentoji
ko ɗum on nana woɓɓe no na heɓe no joni min jiɗike ko ɗum min jokkata ɓeɗo name ɗum ɓeyeɗo name ɗum ɗo sa janggal ten anta ko jokkata a janggal ande ko jokka fotta e ɓeɗo ɓe haylira maɗa no wawa huɗo boowal kaka hendu ɗum ardi o tanto ɓeɗo ari naɓi on tigui tanto ɓeɗo ari naɓi on tigui ko fiyennu saabu ala gandal yo Allah subahana taala dande haray ɗaɓɓen gandal ñande koye waɗa yewtere fi ɗaɓɓugol gandal tum en ɗiɗaɓum ɗum ko suka woni duwaka weltindade ko assalat ko julde makko nden julde ma nden naya innu dey ndeɗo julde min komi paykum mi juulata ha mi wona mawɗo goɗɗo si acci ha o heeɓi duuɓi capantati so fuɗɗi juulude ñande dargal ɗi waɓutuji ɗo juulali fof Allah subahana taala lantotomo fi majji nelaɗo sallllahu alih wa sallam e maaki wo ko adete awalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyamati salatu ko adete landitede neɗɗo fof ñande dargal ko julde makko nden si tawi hara woni wo julde makko nden timmi haray o mali si ndeɗo manki hara ko waɓutu goto nelaɗo sallllahu alih wa sallam maaki haray o perdi ko wawatamo wallude ko piihu gotum ko tawi mo nafuno combule ɗum joni noon so hara woni déjà e farillaji ɗin timma on no naafa o naafata hari wa jolta e waktuji ɗin on no ƴetta immagol jamma naafa ɗum koye ɗum combulete ɗum ko ɗum waɗi haray Allah subahana taala wallahi ko ni nelaɗo makiri hinami woni yewde mi filloto woni haray oɗo ko Allah subahana taala yamirte ko yo ceene o naɓe ka yiite jahannama saabu mo mankini julde nde ko ɗum waɗi naya innu ko paykul sa acci haka wonɗa ɗo maɗo sa juuli ɗiya waktuji a yetta Allah subahana taala ko hen ɗum yiye banɗaɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki wo neɗɗo o lumbata sirati o tippata tefere makko nde lumbugol sirati fiyogol ka aljanna ha o lande piiji nayyi o réponde in bara fiji ɗo nayti tawi o feƴƴa ɗen andi noon se yaltiɗo en innama ɗo joni cokkoɓe waɗi ɗo barage uji nayyi arano on ko ɗum ɗo ɓe landoto ɗiɗaɓo on ko ɗum ɗo ɓe landoto tataɓo on ko oɗo est ce que ɗaɓɓata koye cartoy koye ɓe lantoɗon siye nanguel ngol lawol yarugol ton ko fiyen ɗum ɗen ɗaɓɓi toujours abonnement koye ka bisde na fi tan fotte contrôle par ce que sa fotti e contrôle ɓe yafatako ma no gasa ɓe yaafoma contrôle ɓe Allah ɓe yafatako fi goɗɗo ko Allah yafotomo ko aduna ga tuuba ga o yaafoma si woni ha ñandal ngal ko ɓurata mettude Allah ko innugol yaafelan donc andi ɗo kadi contrôle son fotti ka bisde ko sa inniɓe pardon ma a fuɗɗi kaɗa waɗande ɓe toon piyoy to ko ɗon ɓuura toon haɓude ko par ce que ɓe jaɓata few haray nelaɗo sallallahu haray on tigui landete piiji nayyi gurdam makko ɗan compte ɗan sakkitori andi ko ɗum waɗi ko on tigui fuɗɗo rewgol Allah ka suka yagal o rewa Allah ha o maya na yaare walla ka suka yagal sa nawi accita kadi par ce que a landete ko on to lanni ko on to fima on lanni kaka juulirɗe ka janngugol ka dansanide ko toon fima on lanni en andi mo kala ka mayata ɗum en andi ka e yi mayɓe ka barji ka e yi fokkituɓe amgol maayi e yi kadi fokkituɓe juuligol maayi allantumo ko on to maayi ko honto fokkitono sondo mayeno ko henɗum o wonno sondo mayeno wo nelaɗo kadi ɓe maaki on tigi landete kadi fi hen ɗum fi sagata yagal makko ngal sagata suka yagal makko ngal ko hen ɗum e ngal ɗo o waɗi ngal ko on to utilise ngal o jonnuɓe ɓe ballon ɓe utilise mo toon ha tere ɗen fof lanni tawi fuso gaynta joni o arti noon ka Allah ka ko ɓe ka supermarché ji o jonni hoore makko ka kanko o waɗno ɗum ɗon fof kono o rewno kadi Allah subhanahu wa taala o landata ɗum nde ñande o réponda e on question so feƴƴa malaykaɓe si feƴƴi ɗon Allah landomo noon gandal makko ngal est ce que o gollitirno ko ɗum waɗi ɗen duwa gollitirde koñte kon gandal men ngal kono no enen toon ɗo anduɗen no jiya e ko anduɗen si tawata ten gollitiral ɗum Allah subahana taala nangoya en talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima en jangi on hadis ka en andi ko farilla ka Allahu subhanahu wa taala wallahi summa wallahi ko nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki Allah lantoy ten fi o hadis ɗo si en gollitirnomo yo Allah newna en gollitiremo par ce que en jangi andi be daka ɗaɓɓe gandal ɓay en jangimo ka a landete kadi jawdi ma ndin ko honto ittuɗandi ko honto dépensuɗandi kaka laaɓi heɓuɗandi kaka laaɓi dépensuɗandi sa répondi ɗum ɗo fof no moƴƴiri ɓeni hara ɗum nde si a kalike ɗo e barage goto a hewta o ya yeesoy cokkoɓe no so ɓe nanguima yayo e barage a yata e on toon ko ange ɓe ɗo leggilde ko ɗum waɗi woɓɓe ko koɓe nanguete taw ka sakkote maɓɓe welama konno lanɗo kaka bar men lan yonon ala feƴƴire to men humpaka taw fi suka yagal ngal suka yagal ɗo taw marsade ɗo si tawi hara mawɗo yagal ngal ɗum ɗo marsi tigui tigui on nayi makko ɗum kawa nawyuno ko Allah woni rewde o hewta policiɓe halfinaɓe fi la jeunesse ɓenna wayi monsieur et votre jeunesse yeɗɗaɓe si ɗon marsala yata fi ka gandal to e ka jawdi wallahi no yurmi ha feƴƴete si a répondi ɓen ɗo yaha kadi ka gandal talabul ilm a huttono talabul ilmu ma on a jangguno hadis ka ustad Abdallah mi jannuma talabul ilmi wallahi mi jangguno wallahi piiji ɗin ɗo ko waɗɗen ko fof e filtoyto
fo en filtoyde ustage ɓe gandu noon talabuli mi ka hi a gollitirno mi goltirano ala feƴƴude fi ka jawdi ko ɗon darto ɗon sa feƴƴi ɗon kadi a yeehi ka jawdi ga tawi a feƴƴaɗo ko dere a feƴƴade ko be feƴƴaɗi nayno est ce que naata ko jano no wiide fi haray wakkilo ɗen ko ɗum waɗi haray on tigui tigui o wakkilo ɗo ɗiɗo piiji nayyi noon koko lantisiɗo ñandal ngal haray koye wakkilo juule waktuji men ɗin joyi si ɗiɗo timmali haray en andu asira men on boni yo Allah danto haray no jeeya e ko suka duwa wakkilade so wakkilaki ɗum ɗon kadi haray kala ko waɗi ka horley ɗo kadi ko zéro yaltata birrul walidey ɗiggal ngol yummay ɓen neɗɗo so jangi kadi ha o yettoyke hontude o juuli waktuji makko ɗin fof si o manquiri kadi kun ɗo fiw hara o perdi haray o perdi few ko fiyanno ɓe waɗana o isa toujours sahabajo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata oɗo no ɓuuri e moƴƴude e ɓeɓɓodirta e makko dewal oɗo fokkitinama naadede yiite jarnama saabu ko tawi komi maɓɓi debiro makko joni noon komomo rewata ɗo Allah ha tawata so rewi Allah fi o ɗoftaki mom makko ɓe joni Allah ƴetta ngal dewal ɗo naɓamo kal janna heɓotako Allah on hanki ko o woni Allah hande ko o wonata kadi Allah janggo saria makko on hanki ko o woni saria hanki ko o woni hande ko o woni janggo ko applique on e ɓeyɗa ko ɗum appliquata e men ko ɗum appliquata e ɓe to par ce que na toñowo haray ɗen tori Allah subahana taala on tigui ɗofto yummay ɓen keno ɗoftagol yummay ɓen ko kala koɓe yamirma ko ya waɗu kala koɓe haɗuma ya accu hiɗo waɗa ɗon sarti no Allah subahana taala addir noon sarti wosi ɓe yamirima yeddugol Allah ta ɗofte ɓe est ce que no mamen ɓen taw no enen no yamirani o aya ko jippino koye keefeero ko tawi goɗɗo o silmi biro makko kañum silmani biro makko ni ñamata yarata ɓay tun oɗo silmi min mi ñamata mi yarata ɓe ñalli liilagol ɗo woɓe ñamata ɓe yarata o inni he mene ñamme yaron par ce que min koko mi ɗo ko gam naccitata few wonirno yummiraɓe ɓe jooɗo ɓe ñamata ha on fiyaka yettoni laɗo alah salatu wassalam Allah subahana taala jippini aya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma Allah jontimo gonga ɗule ko mawɗo makko ka Allah ni siɓe forcima de ya shirkana ya yaltukal islam haray tigui tigui on fita ɗoftoɓe est ce que noon enen mawni on yamirde yeddugol Allah c'est là d'abord la question enen ɓe ala yamirde ɗum few mawɗo goɗɗo hay si tawi hara woni e nder jelu ɓen hara on tigui no yeddude Allah subahana taala o yamirtaɓe ɗum makko ka yo yeddu Allah par ce que mo andi moƴƴa naferele mawmen ɓe ala yeddude Allah subhanahu wa taala ɓe ala yamirde yeddugol Allah subahana taala haray ɗiggal ngol yumma e ɓen ñande go kadi ɓe waɗana e yewtere yaajude fii ɗum ɗon kadi tum par ce que ko mawduji tumen min ɗen ɗogoy kono jumay tu woni ɓe ara ɓe waɗano e yewtere fimum ko hen ɗon ɗiggal ngol yumma e ɓen kono min mi resimana en tum piiho jogotoɗen toon ɗo piihoye ɗiɗoy ha ɓe ara ɓe yewtoya hen ko ɓoyi kon nanadema piihoye ɗiɗoy ko ya waɗu koɓe yamirma kon acca koɓe haɗuma kon haray a ɗoftike ɓe ko ɗum ɗo ɓe faala ya waɗu waɗa ko ɗum ɗo ɓe faala ya acca haray miɗo toroyo Allah subahana taala waɗu komi yewti kon ɗo foof harano hawrodiri deftere makko nde e sunnane laaɗum alayhi salatu wassalam kala kadi ko hawrodira e ɗum ɗo mi tori Allah subahana taala yafanan yo Allah kadi ta awu ɗum ɗon haray ko hakkillaji min si yaada e sunna yaada e deftere haray yo Allah ɓoru ɗum ɗo wona Allah subahana taala daaɓe no fa yulqi eɗa Allah subahana taala bogo e seytane adi konko koye meɗen haray Allah subahana taala kono yewtiɗen tori Allah subahana taala tabintigi e deftere makko no e sunna haray min on mi weltanike on e personnellement moƴƴa noon wallahi o waɗi needi min on ɗo ɗum ɗo mi waɗa kadi contrandi o sage Abdallah mi yinɗa tigui tigui o waɗi needi nde tawata yimɓe sinkano ko ni haray bayanaji ɗi ne ɓeydu ha déjà ñande go inchallah ɓe invitana en kadi usaji ɓe goo mawɓe goo kadi ɗimmo maɓɓe yeruɓe maɓɓe ton e gandal ɓe ara inchallah ɓe waɗana en harana ene woni ɓe ekkitade ɗo ɗe waɗi enen ɗo fof haray koye janggana koye maɓɓe e ikkitoto woni kono inchallah mi yettoɓe haray hiɗo hato jini e bayanaji ɗin haray tigui tigui ɓe ɗaɓɓan on inchallah waɗoɓe wattudo enen ɗo inchallah joni ha ñande Allah subahana taala martini o haray ɓeɗo ko inte koɓe waɗana e yewtere seeɗa joni tan wonon kadi inchallah haray kala ko marɗo ko lamɗum ɗo inchallah lamɗo ɗon falyatafaddal mashkoura alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'd assalamu aleykum wa rahmatullah haray tigi tigi ala fof ko ɓeydeteɗo e to ustad Basir e yewti kon ɓe yewti en fof muɗum ha laaɓi haray ko ɓeynata kon ko ɓeydi juuri e juuri ko fiyo ɗuɗu nayo weli haray ɓe yewti en ɓe feññinani en ha laaɓi bot tigi tigi haray ko woni ɗum komi innata en ɗo komi andirtinta en ɗo ɓe yewti en ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni en ka leydi ɗo o wi bada audu billahi min alcheytani rajim o wi wa ma halaqtu ljinna wal ins illa liyabudun
haray mi tagiraali yimɓe e jinnati o naaɓe ɓe rewan ko ɗum addi en ka leydi ɗo wona wondema ko argol ɗo heɓa kaalte darna otoji sooda cuuɗi sooda occooje waɗa tigi tigi mbuuɗi kala ko faala hara no woodi si ɗum ɗon heɓiki haray na ella kono na ɗum ɗon woni objectif ko addi en kon ka hoore leydi ɗo ko addi en ka hoore leydi ɗo ko fiyo e rew Allah subhanahu wa taala o ko ɗum addira ɗen ɗo joni noon haray ko waajibi e meɗen taw ndeyɗa ukko e waɗugol e hunde o anda taw ko honnode hunde nde warete ndeyɗen ukko e rewgol Allah o haray ko waajibi e meɗen ɗaɓɓugol gandal taw haray Allah subhanahu wa taala no yewti en kadi on ya ayyuha nnas antumul fuqara'u ila llah heegoy ko onon yo yimɓe ko onon waasuɓe tigi tigi o faade ka Allah haray ko enen landoto Allah ko enen hatonƴine ñaamugol Allah hatonƴina e ɗum ko enen hatonƴine ɗanagol finugol sifa ɗin fof Allah kañum hatonƴina e ɗum ko enen faala ɗum ɗon ɗumgo Allah subhanahu wa taala haray ɓe yewti en ɗo kadi tigi tigi fi sabunnata fi ibadatillahi fay kum mawnuɗum e dewal Allah subhanahu wa taala Allah neynana oti mawna e ɗum ha oti nawya e ɗum Allah ƴettamo ɗum ko joddi on ɗum oti Allah subhanahu wa taala marani mo haray ɓe yewti en ɗum ɗum ɓe feññinani en fo muɗum haray ɓe yewti en kadi wondema fay kum kadi won jiya neɗɗo no wayi wo ñalande dargal ɓay ɗen hooli wondema maaya immito no woodi ɗen hooli enen ɗo fof en maayey Allah subhanahu wa taala o immitino en yawmal qiyamati haray o landito en wondema ko honɗum woni ko huwuɗen ƴetti en golluno ko Allah subhanahu wa taala yamiri en kon ko addiri en kon ka hoore leydi ɗo haray ɓe makani en wondema jiyaɗo sottinta teppere muɗum wotere o yaaka aljanna maka ɗum ka yiite ha o lande piijinayi haray ɓe yewti en ɗum suka yaagal makko ngal ko honno landiri ngal ɗon haray ɓe yewti en wano piijinayi joni kono ƴetten ɗum ɗon ɗum ɓay taw on woɗɗite suka yaagal makko ngal teccuyagal makko ngal toonu ka oti wawi ɗon est ce que ko oti lanni ɓanndu muɗum ɗon ko e rewgol Allah ka ko e yeddugol Allah haray Allah subhanahu wa taala landiɗo oti on no ɓuuri landa ɗon andude haray ɗum ɗum Allah landiɗo ɗo oti haray o Allah subhanahu wa taala waɗu lannen teccuyagal mayɗal ngal e rewgol Allah subhanahu wa taala on haray ɓe yewti en ɗo kadi haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki wondema o wi man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki mono faala heɓugol aduna o tigi tigi kala yiɗo mo o heɓa Allah hokkoramo moye haray ko yo janngo mono faala kadi heɓugol aljanna on ka akhira kadi haray ko yo janngo mono faala heɓugol aduna o laahara o haray no waɗɗimo ko yo janngo haray gandal ngal ko laabudda ko ma oti jannga par ce que tawi woni haray en heeɓiɗo joni lettere mo en annda fi muɗum en annda tawa en wawata janngude few haray en jooɗota ko en darota ko ha heɓen goɗɗo wawa ɗo janngal jon en on lettere ɗon o humpitay ko ɗum on nder ton haray gandal ngal diina kan kadi ko noon haray Allah subhanahu wa taala tippini Qur'an on ko waajibe meɗen janggen anden ko ɗum won ton anden ko ɗum Allah haɗi en yo en woɗɗito anden ko ɗum Allah yamiri en yo en huwu anden ko honno nelaɗo Allah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam rewri Allah jokken ngol laawol ɗon ɓay ko Allah subhanahu wa taala wiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haray goɗɗo wata rewde Allah o ñentinani nelaɗo ko labudda ko ma ñentinen nelaɗo ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelira haray ko ma iwtiren ɓaawo ɓen ɗon rewon Allah subhanahu wa taala o haray mi sakkitora ɗo kissa goto eɗen andi ɓay nelaɗo nelama ɓe faatike sallallahu alayhi wa sallam haray sayyidna Aboubacar kadi ƴetti lontal ngal ɓe faatike fewndo sayyidna Oumar lonti wondema o jindayno fewndo o laamino o jindayno kanko laami ɗiyes ɗo ara o jinday ɗo fof jemma o tawino wondema jiwum kañum e yumma muɗum ɓe jooɗi ɗo andi ɓe fendi o kotan wona naɓgol yeygol ni kono tawi kotan ɗan no fanɗi haray biro jiwum ko wi jiwum ko wondema o waray ɗan kotan men nde no fanɗi haray ɓeyditen ndiyan e kotan ɗan seeɗa ɗuuɗa heɓa no yeyro en heɓen piri on tuma jiwum ko inni nene o tigi si Oumar humpitike ɗum o piyay en ko molna noon haray nene makko inni ɓanon Oumar ala ɗo goto sutaki en nini haray jiwum ko inni o kono si Oumar sutaki en kañum sayyidna Oumar o haray Allah Oumar on no suti en hay on noon laamiɗo sayyidna Oumar bunil Khattabi on no ka yaasi ɗon on nani ko kañum yumma jiwum ko e jiwum ko yewti kon
après ɓay Seydina Omar nani ɗum ɗo o hootiti tan mo mar noon geɗal wiyeteɗo Abdoullah on tuma ko ɓay hooti ɗon ko on tuma o yahi o ndaari tigi tigi kunji um ɗo kulol Allah ɗum anndi Allah ɗum anndi ko ɗum Allah faala ɗum anndi ko ɗum Allah yami ɗum anndi ko ɗum Allah haɗi on tuma o yaltani on ɗon kisan fi ɓiɗɗo makon o jombanimomo haray tigi tigi on ko waajibe meɗen na o innu min komi paykun nini mi abbota ha mi mawna ma duuɓi an ɗin towa simi rewa Allah subhanahu wa ta'ala o haray ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ko fof etoɗen huuwe ko o haɗi en ko fof kadi etoɗen woɗɗitoɗen haray tigi tigi mi ala junnude e yewterne mbay ɓe yewti en ɓe laɓɓinani en ha laaɓi fof haray yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe alladina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana haray Allah subhanahu wa ta'ala waɗe en heɗitotoɓe jefto ko yewta kon ƴetta ko ɓuri wondude ko yewta kon haray miɗo haɗa toon ɗo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal